Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Bahron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini Ade ondel-ondel sombong abis beli motor. Tapi kok abis jalan-jalan naik motor baru, pulangnya kok didorong. Ngapain tuh? Penasaran kan teman-teman? Yuk kita lihat aja videonya. Ondel-ondel punya motor baru nih, keren banget kan? Wow. Lihat, yuk teman-teman, Aye mau jalan-jalan nih, nyobain motor baru Aye. Ikutin Aye ya teman-teman. Berhenti ngaso dulu yuk di Stadion Pakansari. Wih, Atun motor baru keren banget Tun. Iya dong, keren ya. Aye Ban Sultan. Emangnya kamu yang tiap hari naik gerobak butut terus? Habis bagaimana? Babe Aye Pan cuma seorang petani yang cuman punya sawah 5.000 hektar. Ya, Aye cuma bisa naik gerobak. Paling peleknya doang Aye modif. Mana mampu Aye beli motor keren kayak Atun. Iya, makanya beli dong jadi sultan. Ya udah ya, Aye mau muter-muter lagi nih. Iya Tun, iya. Seneng banget Aye rasanya punya motor baru. Tapi ngomong-ngomong, Aye lupa belum isi bensin. Isi bensin dulu ya. Di mana ya? Oh, no dia no. Tuh, pas bener. Untung aja deket. Bensinnya pengen habis nih. Bang, beli bensin bang, beli. Iya Neng, beli berapa? Sebotol aja bang, berapa bang? 20.000 Neng. Mahal bener bensin. Lah, kan bensin naik Neng. Kagak dapat 5.000 aja ngapa bang? Lah kagak bisa Dek. Ya gimana dong? Malah udah mogok nih. Ayo dorong deh. Ya dorong lah motornya Dek. Aduh, gimana sih Ade ini?